Joango gara orduan 31ko bombardeora, ezta? Bai. Ze pasatu zen, kontatu diguzu. Goizeko zazpiretan jo bezen kanpaiak, baina arrakasta handi bataz, eta urte ginen, jente guztiak urtean etxietatik, eugen moruen. Kanzu zilutzien, kamisoiaz, arkondaria, fraja jazten, jente guztia susteuta, ze jo, da hasi ziren bueltaka, sartu ginen dano barrion, ume guztiot dano negarrez, ze soldo bapegu ezen, behekizien zeo zer, behekizien arek zeo zer. Eta, ezer bat pasau ezen. Alako baten, amaitzu zan dana, desasko, bueno, etxera. Joan ginen etxera, armozau, desaskuramak. Bueno, oin ondiokiztia sortzirak eta joan obera. Baina inopez egan duen joan obera, inopez. Eta alako baten hasi ziren kanpaiak, barri da. Baina gorro ondiok, sirenia be bai. Sirenia ora, kotxiek edo nik izan jote ben, nipetzetot, que era el último día de... Bueno, joan ginen ara, da, ailegau gara barrura, da, hasi botate bomba, azaratia ez da kentzen sekula bez. No hay trueno que tape aquello, aquel ruido. Qué de bombas tiraron, qué de bombas. Y bueno, estuvimos ahí todos llorando, y a casa. Bueno, fuimos a casa, nadie hablaba, darakixili, barrido abioiak. Barrido hainiketan darak kapotorrera. Amaikak igunuen, amabisak ez da, izego zan. Da, urte ginunien, euen, jale guztia, papeles beteta. Todo estaba lleno de como cuando hay un vendaval y cae el agua, o la hoja. Harto, elorrianos. Si nos entregáis, no, ¿cómo es? Rendís. Si no os rendís, moriréis bajo los escombros de vuestras casas.